Pa vidite, ja se, pored toga što se bavim ovom patologijom, ja se bavim i hirurgijom gojaznosti. I veliki broj pacijenata na nedeljnom nivou imam koji dođu sa idejom da bi i operacijom da reše problem gojaznosti. Problem lečenja uopšte gojaznosti i kod nas i u svetu su ti tretmani, kvazi tretmani koji nude 5 kg za 2 dana, 10 kg za 3 dana. To je jednostavno nemoguće. Standardne dijete koje se propisuju u cilju redukcije telesne mase traju mjesec, 2, 3 sa idejom da se telesna masa smanje, a onda novi režim života kako bi se ta telesna masa održala. Ozbiljan problem je jojo efekat koji imaju svi koji su nekad držali dijetu. Znači, spusti se kilaža pa se vrati. I kad se vraća, obično se vrati nekoliko kilograma ili 10 kilograma iznad one telesne mase. Nek se nađe, jel? Sa kojim smo krenuli. Dobro. I to dobijanje u telesnoj masi ide dramatično brže nego što ide gubitak. Prema tome, sve te dijete koje podrazumevaju 2, 3, 5 dana i neki broj kilograma su u stvari kvazi tretmani. U suštini mi treba da se orijentišemo na nešto što je definisano kao zdrav stil života. Znači, i dijete koje su za redukciju telesne mase i dijete koje, odnosno promjena režima ishrane koji povoljno koji pacijentu omogućava da ima manje gorušice, se svode na to da se jede manje obroci, da se jede hrana koja ima manji sadržaj masti, manje začinjena hrana, da se jede manje mesa, više povrća, voća, da se prestane pušenje, odnosno prestane sa pušenjem ili da se maksimalno redukuje. Kafu treba smanjiti na najmanju moguću meru. Da li je treba ukinuti potpuno? Pa ja nisam zagovornik ideje da čovjek treba da odustane od svih zadovoljstva. Ali to samo da stavi pod kontrolu tako da ne potencira neke druge probleme, zdravstvene probleme.